Kadudash Meghalaya but ngipdang sung bahai pi syakani katup kubor man jan miet shaban page kubor kibubnya ini pitch wai kimat bekongsan. Yok kurup ketenat enforcement haduk saw hajar terus paksan pokrut tingkah syua kejing tap vote election Lok Sabha. Kermen scam ke NPP ban kurjing job ke NDA hak election Lok Sabha on kerpat on penyok menteri nak kebentar ke kertong MP ke Agatha Sangma. Kermen ke RDA ban Korea ke jing job hak election Lok Sabha lada kene ke jing ete lok kan nyasam markumju hak ke jing don kinong tap vote. Pelong jingelap election ke seng Kongres ha jalupara on yele bermanra ka syongsuk syongshan ha ke imlang salang lembat ha ke niam. Bat namar ke jing syarkai ke jing dhengkali ha Shillong on penbun ke sarkar yaki one way zone ha ke nong ba. Ikubor kibubnya Ketenat enforcement ke layok ban kurup haduk saw hajar terus paksan poklur tingkah hasyua ban sedang ke jeng tap vote ke ban ningkong nak kebentar ke khat pra Lok Sabha ke ban long ha ke sengithok dieng ke election commission ke laong bakane ke long ke bahe du ha ke ba ke lakiu nak ilai hajar saw spa nyop pesan kelur tingkah ke layok ban kurup ha ke jeng elak election Lok Sabha house nam a hajar khat kendai. Haba penpa ke kertong jong seng NPP na ketura parliamentary seat ke Agatha Sangma kan Korea ke jingjob hak election Lok Sabha unong elam ke seng NPP ber ubolong ru menteri sarkar rakam Sangma ulaong ba ke sarkar NDA kan sawan pai biang hak ke bor bat kan job khambun bat nak liang ke seng kan persyang ban kerpat ban yo ke kam menteri nak bentar ke Agatha Sangma ban wanra ya ke jing mentoy ke than chatei la mingi. Setang asngi ke jengelap election nak kebentar ke wat ke beningkong jong ke Lok Sabha bak ke jeng tap vote kan long hak kat kandai terik mantau benai ke jengelap election jong ke seng sain pertai hak jela ke lanang jam syaprang. Kila don haduk sangut ke kertong natura kini ki kentup ya ke Agatha Sangma nak ke NPP, Uzenet M Sangma nak ke TMC, Usalang E Sangma nak ke Kongres bat uwei kertong Shimet Ulaben Marak. We are expecting because looking at the opposition parties that are doing campaigning, yes, like I just they are not serious because they have understood both the Congress, the TMC has understood they are not winning. Looking because the national, the NDA is coming back to the power. Ka Regional Democratic Alliance kala don jing kermen ban Korea ke jing job hak election Lok Sabha. Lada kini ki aliang mamla kin yaibat ya ke vote bakila kur hak election balala. Aba penpau hakila patai kubo General Secretary ke UDP uba Jemino Mautho bat Vice President uba Alantri F Dakar kila ong baka jingyate lok ke UDP bat ke HSPDP hak election belala kala yo kumba lai point sanlak vote bat lada ke RDA kadang la ban yaibat ya ki vote kan sala ban khurbiang ya ke jingjob akawai pat kaliang ke seng kala penpau ru halo ke jingmi ki jingye kajah pedeng ki seng sain pertai hak rensan yalap election kila ong ba ke RDA kala betha ya ki nongelam bakin kiar na kinu ki jingya don benta hak jing penkulmar hak por yalap election. At the vote share that we got last time 2,99,000 and with combining with HSPDP with 66,000 comes to a total of 3,65,000. Then our candidate will sail through this time if that vote is retained. But we don't know as of now when we look at the campaigning that is happening everywhere. Sometimes it's very difficult to make a correct assessment also. But as far as the party is concerned, because we have strong organizational roots, at the grassroots level, so we hope that those candidates will stay and remain with us. And if the vote share that we got last time in the last assembly election, 2,99,000 with HSPDP 66,000, I think our candidate will emerge victorious this time. Ka National People's Party kala kentu ya borok ke seng sain pertai ban pentikna ia ka jing syongsuk syongsan ak election Lok Sabha ka ban long ha ka khandai tarik mentau benai
Abo penpau ke la patai kubor unong ai ketien keseng NPP uba HM Shang Pliang uloong bahakum ke ni kepor kila don kijing penkulmar ha kepor ya lap election bat keseng sain pertai kila kawang keti iwei dangshen ki kedekhot ke NPP bat VPP kila pen ibor ha kepor ya lap election bat kawei ke yeng jong kenong lam jong keseng NPP kila sya kawang mau ha umsning abo penpau halo kajing sya keno bam sap keseng uba Shang Pliang uloong ba kinong lam ka VPP kidai ban ujor sya ke CBI la ni ketnat Enforcement Directorate halo kani kebenta. Or the government of run by the NPP is corrupt. So it has been going on, and these are political and election slogans, I should say, for which they are trying to gain mileage out of it. But I must say only one thing. It is very easy to just term a party corrupt. I would appeal to the BPP. If you feel that the NPP leaders are corrupt, I request them to kindly file an FIR in the nearest police station, or you write to the central government to get a CBI inquiry or to get the Enforcement Directorate, and whatever central agencies are there, please call them and have them inquired, investigated into such corrupt people that are in the party. Ka Voice of the People Party dan VPP kala pelong ya ke jingelap election mentagasngi hayau teme la thalabo ke badan West Janty Hills District. La penya ya ke jingelap election do Presiden ke VPP uba Arden Besaimoit ringkat ukertong geseng u Dr. Ricky AJ Singkon bat kiwei. Ha ka jing ai jing kran uba Arden ula penpau ya ke jing sngokhia lo ka jing bompat pelat ya ke mat trekam jong ke NPP wala ilabu jing keli lo ka jing bombiang ki mat trekam jong ke seng bat ru ka jing ya teklok bat ke BJP ha ke ni ke election Lok Sabha. Arsengi haswa ban penkut no ya barok ki jingelap election ki nongelam jong ki seng sain perthai beper ki lapen kre pen krum na ke benta ki jingelap election ki jongki akaba ke seng congress ke lapelong ki jingelap election ha jalu para shlong man ha ke sngi sat jaim baladep ha ringkat ke jingedon lang ukertong MP ke seng iba Vincent H Pala aga jing ai jing kren ke jong i ba palai la kular banya enya trei na ke benta ki pat ba walai la ong bag seng congress ka ngej aka jingdon ya ka shongsuk shongsang ha pedeng ki jaj benriu bat kinyam beper ha kari. Media nowadays can be also organized, but in ground work, ground reality is not that easy. So Congress has a network everywhere. Congress has a strength even in the rural areas. With this, I think we should sail through. Ka banang mi kisngi ka jing dheng kali ha shillong kala nangjor kumta ka bor penya district kala sngokhia lo ka jingbon ki kali ki baya ya kanong ba Deputy Commissioner ka East Khasi Hills u SC Sadhu ulaong ba ki bor penya district ka ya trailang bat ki pulit bat katna transport bat wat ya ki lat ki lenti ha ga banwanra khambon ya ki one way zone ha kanong ba UDC ula kerpat iki kena pulih bat ki nong trade office ban pendon kam iki kali pat ba ha ga jaka banra iki kali shimet nabakani kan pendunai ke jing dheng kali ha kanong ba da ka bakubur ba ka kompani kali ha shillong ka long ka bala khamrem kum tau DC ula benrap ba ka jing pentrei kam ka ya syak ban maramot ya barok ka kompani kali masendap ke election Lok Sabha traffic condition in the city. And also we are again checking the routes in the city so that we are exploring the possibility of going for this one ways in many areas. That also we will immediately take up after elections. But this is also one of the areas along with the garbage. This is of cause of concern for us as the number of vehicles are increasing day by day. And this is in fact creating a lot of inconvenience for the people who go to children who go to the schools and people who go to offices and people who have emergency tasks to do. And this should be addressed, and district administration is working with all stakeholders to address this.
Kum shibenta ban rakhe ke lingkho snam sngi seng bala bat nyopunyo bat prapkandai jong ke Himachal Pradesh bat Odisha la pelong ke program tenrai da karaj Bhavan Shillong man ta sngi ringkat ka jing trailang bat katnat arts and culture Sarkar Meghalaya bat ke Indian Council for Cultural Relations ICCR Shillong la play ke ne program da ulat ke jala Meghalaya u Pagu Chauhan ha ka ba la pelong ke put katem ke jing shat bat kiwe ke program jong ke ne ke jala ki ba pen pau shai la ke jing pher agar riti dostor bat ke jing long tenrai ke jongki रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया। राज्य की समृद्ध संस्कृति, उच्च परंपराएं और असीम प्राकृतिक सौंदर्य देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। राज्य की वास्तविक शक्ति यहाँ के ईमानदार, कर्मठ और विकासशील लोग हैं तथा यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण और सामाजिक सौहार्द है। Nakabenta ka Nrupunyo Battalion jong Central Reserve Police Force la pelong ya ka jing rakhe ya ka Rongali Bihu ha headquarter jong ka CRPF Apollo Shillong ka bala sakhiru ya ka jing wanishim bentalang da u Inspector General ka Central Reserve Police Force ka than chatela mingi u Danesh Rana nalok sipai khna pulie na school ba nehu ka lawan banishim bentalang ha ka jing shat Bihu एक छोटा सा कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया है 67 बटालियन में और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। आपने देखा कि हमारे सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने भी यहाँ पे कार्यक्रम किया और जो नीहू के स्टूडेंट्स हैं छोटे छोटे जो कि बिल्कुल एक किस्म से प्रोफेशनल उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इसका मकसद यही है कि ये जो खुशी का अवसर है इसमें हम लोग असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग और भारत के लोग इसमें जो हैं हम अपनी खुशी भी जो है उसमें हम शामिल हो सकें। Ki angut ki nong lempat kata ka anju bat ka harshita ki lala ban pen iya ka mensiam ya khun na ka benta ban Korea ka takmarupa ka Asian Wrestling Championship aja pusau ka blalong ha Bishkek Kazakhstan ka anju ka lala ban pen pau ya ka jing Tibet ha ka jing ile ka ki kanthei jong ka jing khia ka ba san phulai kg kat ba ka harshita ka lala ban ye le kai ba ka nyopu ar kg jong ki kanthei Wat happening ka jingla ban Korea ka jingjop da khandai lan reu ka semi final persha ya ka Chunlei na China Hendai ka Anju ka la sha rem no ha ka jing kun final da Shipola North ha ka Ji Yang Kim Jong ka Democratic People's Republic of Korea kumju ka Harshita ka bala khmi lenti ban Korea ka tak maksiar la sha rem no da san la ar ha ka Yan Jiang ka bana China ha ka final na ka benta ban Kor ya ka tak ma rupa Mentang inya pet ya ka jinglong jingman ka sui meneng hanong ba Shillong. Ka jing shit ka long up south point i degree Celsius ba ka jing kriat ka long cutway point south degree Celsius. Ka jing sngam ka hau ka long san pupran shispa menstep ba nyo pupran shispa jan miet. Ka jing hap slap ka long apun real point south millimeters. Ka la bandon ka jing hap slap ka ba malumala ki kat tu kat ni ki jaka. Syaban poi syuk bekut jong tup kubor pet biang sa isen ya kini kimat bekongsan. Yok kurup katnat enforcement haduk saw hajar terus pak san poklur tingkah shwa ka jing tap vote election Lok Sabha. Kermen scam ke NPP ban khod jing job ke NDA hak election Lok Sabha on kerpat ban penyok menteri nak benta ke kertong MP ke Agatha Sangma. Kermen ke RDA ban khori ke jing job ke election Lok Sabha lada ke ni ke jing tek lok ke ni samar kumju ya ke jing don ki nong tap vote. Pelong jing lap election ke seng Kongres Hajalu Para on ye le ban wan ra e ke song suk song san ke em lang sa lang lembat ha keniam. Bat namar ke jing sherkai ke jing dheng kali ha Shillong on penbun ke sarkar ki one way zone ha kanong ba. Teparlok katung ila poi sebekut jong tuk kubor jong imen taka janmiet haduk mendesya pilasai kesengi ha kejuk kepo kebesibon ye pibaro.